Kidam tang thereponi phai hiniar ni lakhain kora trok Dwarbaguri constituency ke parlo Rongbongkhat Cattle Pound thalong Karbi Anglong Autonomous Council tax taxation asaikam hinpen adimalong an kahumri nam. Karbi Anglong Autonomous Council tax Cattle Pound aron ke pathik pon order alo under Silunijan Revenue Circle of Karbi Anglong Autonomous Council Sri Harsing Ingti son of Let Bepar Ingti village Rongbongkhat POPS date or Karbi Anglong 1st April 2022 to 31st March 2023 amount of rupees 2000 order alo along kitokateng pen sai claim ponlo Lason si Rongbongkhat Cattle Pound along Karbi Anglong Autonomous Council tax arona ting pen claim dun si rong chainong chilong kachirim redet pen ajok rong thengpi thengprang ka cho e biri bithung kano hok la pen towar ke ter ke air la pen school a hem ki pater do ko ka jok si labangso arona ting pen claim dun lopusi pachini pon taxation pen superintendent na tumi si ake hoy si order na pijar na li tum na Rongbongkhat dun nai auction do pusi ni tum dak auction doi phan si dak tini na dak wang iglo la pen da thenglong lo dak Cattle Pound ma non het wang ga ku pen nan hok do mata ko ko la chainong go bino chelong no ju jam ti do ko ti tawn nom ta me traffic ka sab do disturb do ko ti bari bithung ga helona ti la no le pinchong mongong ta gali akai harsing kita ene nikan isi dambala non aku ane taxation list long do pening ta tender kole lopot alang kita ko la ko long itu po la siratum tamela penantum la Cattle Pound pia bosum ma pa jaga buji je dola la sila dak bang ke penantum ke jo khai nu mata ta tum poisa jong jong churung ta phan da po ta kali da aron fix do ka na ke rung nai la pen are do la chainong abi chainong no chelong na chumri re polote Achiklo pupe tamla batana tamla pinang po lagile la tung auction un labangso aron lake jongsi achainong chelong ahem photum jongsi low plot pen a jopor an chiri dunde pulote labangso Cattle Pound along bidam kokpo lapen jongsi hithi roini pen labangso achainong chelong nang humri bang ave pulote labang ke Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department atuma phan hodai nang kokpo pusi GB Harsing Ingti pen phirangke thengno klardak pen nang pachini dun Chingwai la sono thela idi tum rong rup long pa meji phan thing pi theng prang mir hai hui ki iji la ka du ka be puthak ni tum chingwai lo mi sen be chingwai lo chedon do ama thi ken dei tung upai pu lo long be rong thaka chai nong dong ku pat pe jok rong rup lo i thip lo ing thip lo jo lai ka sik sak do ko lo ama si council long dam si doctor CM sir phan long ching ki dam si mili dom phan la so kerap Cattle Pound nang thilo so Cattle Pound per puthak Nilitum council alam asap ta warbe council atom nilitum phala daket to ka pen ska please ki jon do chai nong pen ta nilitum so ting si titamila dana ki pi ala so kelana kela hon ala so dam ben ke nilitum ke 50 taka ben si sonti an bom News report Karbi Anglong live